I dođemo nas 5-6 ovde, bio je vruć dan kao ovo danas, leto, 83. godine. I u manastiru je bio samo jedan jedini monah. Niko nam ništa nije pričao, nije propovedao, nije misionario, nije vrbovao, ništa. Jednostavno smo ušli u hram gde su mošti Svetoga Prohora i osetio sam nešto vrlo čudno. Mir, neku tihu radost, nešto lepo, nešto slatko. Naravno nisam znao da objasnim ni tada, a ni danas, ali jednostavno se to desilo. Moje ime je Aleksandar Dragović, živim trenutno ovde u Beogradu, inače sam rođen u Novom Pazaru. Bavim se prevođenjem, izdavaštvom i u jednom širem smislu proučavanjem islamske duhovnosti. I'm working as a professor at the Pontifical University of John Paul II in Krakow. I'm teaching moral philosophy. I have a contact with students during 25 years and I am very happy to cooperate with them, and at the same time I'm doing my research project about the values in public life. And I'm interested also in the religion and the role of the religion in the society and in families and individual life. I Hristova rečenica, koja me je od onda do dana današnjega i dok sam živ verovatno, baš drmala. Jedna od rečenica je bila: poznaćete istinu i ona će vas osloboditi. Početak mog putovanja kroz ovo vreme i prostor dogodio se u Vranju. Pošto sam učio prizinsku bogosloviju, onda sam studirao malo nešto u Beogradu i neko vreme u Atini. Dobio sam poznavanje grčkog jezika više nego što mi treba. Posle toga, dvumeći između odlaska na Krit, gde bih sigurno ostao, ne bih se više ovde vratio, ipak sam odlučio da se vratim ovde, ali sam voleo da odem u prirodu, u selo, što se i desilo. Na 12 km od Vranja sam bio u jednom selu koje je ispod planine,
a kuća u kojoj sam živio je bila jedno 500-600 metara iznad sela i tu sam bio paroh, sveštenik u tom selu. Tu sam služio. I sad s jedne strane prelepa su zaista ta bogosluženja i simbolike i sve što to podrazumeva. A s druge strane to često to pređe u ceremonijalizam, u formalizam koji zatrpa onu suštinu o kojoj je reč. Pošto se desio jedan mučan problem gde su ovdašnja deca stradala i žalila se nekima od nas, uključujući i mene, da su od strane episkopa napastvovani homoseksualno, pedofilski. Nas nekoliko smo stali na stranu tih stradalnih dečaka, znajući da time javno stali na stranu tih dečaka, znajući da time bodemo aždaju u srce. Vešto sakrivenu aždaju u srpskoj crkvi u vidu određenih episkopa, monaha, profesora, iza mantija, iza brada, iza spoljašnje te pobožnosti. To je imalo svoju, naravno, cenu u vidu raznih tužbi, sudbi u odnosu na nas. Onda je išla osveta u vidu raščinjavanja nas dvojice, u vidu raznih zastrašivanja, crne ruke, telefoni, pretnje, pobiće vam porodicu, radite za albanski lobi, dilujete drogu, radite za bugarsku DB, za makedonsku DB, montiranje papira, propaganda starogrčko-vizantijska do besvesti. Ali u nastavku sveštenici i određeni sveštenici, određeni vernici su se sablaznili mnome. Zato što sam rekao da Bog nije u školskim programima i klupama, nego u disanju života, u toku života. Nisu se sablaznili kad sam pominjao da su ta deca plakala. Nisu se sablaznili kad sam rekao da su država i crkva licemerne, jer su zarad navodnih viših interesa zataškale stvar. To je sve jasno. S tim što je to država kasnije na posredan način priznala. Teško mi je bilo da razlučim Božju crkvu od Kobajagi crkve. Kad mi je to se raščistilo, onda mi je postalo potpuno lako. Onda sa lakoćom vidiš neke stvari, onda ti bude jasno zašto nikad nećeš da čuješ u određenim institucijama koje su u vezi sa hrišćanstvom, na primjer, da Hristove rečenice poznaćete istinu i ona će vas osloboditi, odnosno ne sudite po izgledu, nego sudom pravednim sudite, i istinski bogomolnici, odnosno bogomoljci, će se moliti Bogu u duhu i istini. Te tri rečenice nećete nikada čujete da ljudi koji su teolozi ili sveštenici da tumače, da pričaju o tome. One su opasne rečenice. Tačnije, one su divne rečenice. U isto to vreme mnogo me je zanimalo kako se odvijalo to disanje duha. Duh diše gde hoće, kako kaže u Novom Zavetu. Kako je to duh disao gde je hteo kroz istoriju? Pa me je zanimalo kako je disao na drugim mestima, daleko od judeo-hrišćanske, recimo, vere. A u suštini svi ukazuju na isto. Onda počneš da vidiš da se radi o tom jednom
koje mudraci nazivaju raznim imenima. During my study at the university, I had the possibility to know different kind of religions and also Muslim, and I noticed that Muslim is a religion monotheistic. We have a lot of common points with Christianity, which means this religion has a lot of common point with Christianity. And I was impressed by the believers in England and in Belgium or in France. I met them and I noticed that they are very convicted and they practice their faith. They don't afraid the critics, and for me, the Muslims were the people who are united with God by their praying, but their practice of the charity also. They are very sensitive to the poor people. During the festival of Imam Hussein and the martyrs in 2014, I had an opportunity, the first time in my life, be close on the tomb of Imam Hussein, and I was impressed. I respect the people, and I was praying also myself, and I noticed that a lot of people were deeply united with God, glorify also Imam Hussein, and take a lot of good positive energy, which means that this tradition permit to the people keep their faith and go on the right path in their religious life. Znači, to što sam kod Svetog Prohora doživao nikad mi nije bilo jasno. To u vezi sa otkrivanjima, otkrićima, darivanjima, darovanjima velikih tih uvida u značenja reči. I treće, nedavno, dakle sada, maja meseca, juna meseca u stvari, početkom, taj poziv da idemo u Kerbelu. Sama Kerbela, ona je u sred pustinje, ni po čemu, ničeg nema posebnog u tome. Ali u duhovnom smislu i u smislu svetinje svakako da je prepuna značenja i priziva, poziva. Kaže se u zijaretu, kaže, Bože moj, kaže, učini da ovo ne bude posljednji moj zavet koji u posjeti Imamu Huseinu. To je moja poenta i film koji mi se vrti u glavi svih ovih koliko, 4-5 dana. Mislim da svakom hodočasniku, onome ko zijareti grob Imama Huseina, da taj film proradi ovde, da on zamoli svog gospodara da ne bude ovo zadnji zijaret.
imamu Huseinu. Prosto je toliko uzvišen osjećaj emotivnog naboja i sve prisutnog blagoslova bereke na ovom svetom mjestu. في الخافقين حسين حبى الله من قد حباك In Karbala I noticed that the people during the pilgrimage, they are living if the exterior world doesn't exist, which means they are so concentrated and focused on God and the religious phenomena that it is really a kind of transpiration, openness to God. And for me it was a really good and positive religious experience when I participated in this pilgrimage and I prayed with them. أطلت به للملا كربلاء وفاضت بنحر الغدا كل عين حسين حسين. Neopisiva želja za spasenje. Spasenje je zagarantovano kroz voljenje Ehlul Bejta. Imamo puno hadisa. Imamo hadisa Sahalejn. Kaže, osjeća na dve teške stvari. Kaže, jedno je Kuran, Božja knjiga, poslednja Božja objava, a druga je moje potomstvo. Pa imamo hadis, kaže moje potomstvo je kao Nuhova lađa. Hadis je jako precizan i egzaktan. To ne može da se tumači bilo kako, ovako ili onako. Božji poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, kaže, moje potomstvo je kao Nojeva Nuhova lađa, onaj ko se ukrca na nju spašenje, onaj ko se ne ukrca, izgubljen je, potonut će ja. It would be good, it is my wish, if the people not only from Karbala, from Iraq and other parts of the world, could at the same time develop their spiritual life, what is they are doing, and also economical life, if it's possible. It would be good, a kind of harmony. They emphasized maybe too much religious life, it is so important, I am convinced, but at the same time we are living at this earth and do maybe more for their houses, gardens and so on, but it is their fashion of life and I respect it. I was impressed by the hospitality, by the openness. Peaceful people, no discussion, no silence, we can say. Also they express their joy through the music or through the sing, but it is really a kind of prayer which means totally different from the activities of men in everyday life. Što se tiče svih Božih ljudi pomenutih u knjigama Staroga Zaveta, proroci, oni su svi stradali, svi su proganjani, gonjeni, ubijani. Dakle, i pre Hrista i u Hristovo vreme. I on sam je na mnogo načina proganjan, mučen, preziran i tako dalje. Kad je reč o Kerbeli, ona je vezana za 7. vek.
gde je uveliko muavijskoj vlasti bili su poznati svi sistemi propagande Vizantije, i stare Grčke i Vizantije. Onda moramo da imamo u vidu stradanja Božih ljudi kroz Vizantiju. Na primer, svetog Jovana Zlatoustog, divan čovek iz Antiohije rodom, poznat po lepim, dobrim, umnim besedama, pa zbog toga i prozvan Zlatousti, Hrizostom. Kad je on bio patrijarh carigradski u Konstantinopolju, došlo je do toga da, koga ga narod voleo, da on nije odgovarao vlastima, državi i crkvi onoga doba. Takvog Božjeg čoveka su osudili, mali broj ljudi je bio na njegovoj strani, tugovao zbog toga, bunio se, ali većina je bila protiv njega. To su tako teatralno izveli crkveni i državni ljudi Vizantije da je to strašno. Dakle, kad je teatralno, odvratno, dripački osuđen od crkve i države tadašnje, bio je prognan na istok Vizantije. Dok je određeni manji broj ljudi tugovao i plakao zbog toga, hiljade su likovale. Nakon nekoliko vekova kasnije, druga dva neobična čoveka, Papa Rimski Martin i Maksim Ispovednik, su takođe mučeni vrlo i osuđeni. Papa Martin je od tih svih posljedica i izdahnuo, bio je u godinama čovek. A sveti Maksim Ispovednik i njegovi učenici su prognani s tim što su Maksimu isekli jezik da ne može da priča i desnu ruku da ne može da piše. I oni su njih iznali negde na Kavkaz, a grob se i do dana današnjega ne zna gde je. Svi oni su kasnije od iste te crkve i države proglašavani za svetitelje, kanonizovani. Njihova su imena unešena u diptihe, u kalendare crkvene. Sistem propagande i držanja vlasti od stare Grčke preko Vizantije bio izuzetno razrađen. Tako da je Jezidu i njegovim savremenicima itekako to bilo poznato. Reč je o Damasku, vrlo važnom centru istočnog rimskog carstva, Vizantije. Pa je, ja verujem, veliko učešće te grčko-vizantijske propagande i diplomatije imalo udela u odnosu na imama Huseina. Tu je svedočenje Bože istine koje je izneta kroz ove ljude kao najčistije, kao ljude sa najvećom bogospoznajom, kao stožere, kao kutbove, kao velike duhovne vodiče, autoritete, kako god da ih mi definišemo. I to se vidi. To se vidi. Čovek uđe slomljenog srca u svetilište. Mogao bi stalno da plače, vidi paralizovanu osobu koju drugi pomažu da dotakne za rih, mesto gde se nalazi kovčeg. Vidi ljude koji su došli ko zna odakle da bi tu prespavali.
sve zbog toga što je nekad davno tu, na jedan težak, surov, na jedan mučan način, na način da mu je bila uskraćena i voda je bila uskraćena imamu Huseinu. Da dolaze ljudi, ne samo da odaju počast, nego da bi ušli u ovu matricu muhabba, ljubav prema članovima Božeg poslanika, jer to je ono, ukoliko nema u srcu, Božje istine nisu dostupne. Husejnun, 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 Husein, Husejnun, 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 Husein, nida'ul aqidati fil khafiqain. U slučaju imama Huseina je začuđujuće i samim dobrim i pametnim muslimanima, kao i mnogim nemuslimanima, od Gandija preko mnogih drugih poznatih ljudi, do dana današnjega. Šta se to desilo? Da unuk čoveka, čije ime u šehadetu svaki dan muslimani svuda izgovaraju. Svaki dan. Znači, dedino ime svaki dan izgovaraju, da hiljade takvih ljudi, zvaničnog muslimana, institucije, jel tako, halifata i toga svega, ubiju njegovog unuka i njegovu porodicu, i decu, i bebu. Koja se to naopakost desila? To je začuđujuće, jer radi se o ogromnom broju ljudi, o hiljadama licemernih ljudi koji su sebe nazivali muslimanima i o malom broju porodice, odnosno prijatelja porodice. To je vrlo mali broj, tako? Nekoliko desetina ljudi u pitanju. I da bude takav pokoj, i što je još čudnije, da se o tome u velikom delu islama uopšte i ne priča. To je meni, recimo, mnogo neobično. Kako to sada? Ko će da priča o tome ako ne muslimani međusobno? Ili ko će nemuslimanima da kaže o tome ako ne muslimani, koji bi to trebalo da znaju? Ali onda počinje da biva jedan paradoks, da mnogi nemuslimani mnogo više znaju o tome od mnogih muslimana. To sam primetio proučavajući jedan od najneobjašnjivijih i najtragičnijih događaja u istoriji čovečanstva.